Hallelujah. Amen. Yeah, le ko ua koe pē me ka ko life. We're gonna keep going. Until e umai le upo le tua. Pe koe pē aku e koe ki aku Amen. Olea, ia tātou talia Iesu ke wiso. Tātou talia Iesu ke wiso ma ia tātou whaatua tua ia Iesu ke wiso. Amen. O Iesu na te whaatua tua ina o tātou wola whaatua tua. Le taimi a tātou te talia Iesu, o le taimi foi le nā i o tuu i nā atu mō tātou wola, mō tātou loto i le atua, ma ia tātou whaatua tua i a Iesu ke wiso. Aisea, a foi o Iesu ke wiso nā te whaatua tua ina, o tātou whaatua tuanga. E o mai loa vai o tātou tangata. E taimi e tātou te vai e le ngaluenga le tua. E taimi e o ia i tātou le anganga vai whenga le ua le sau le fianga lui. E si taimi ua sau ele tau musu. Amen. A lau wha maalosi ia te oe le uso ma le to fine le nei aso. I le nei aso. Ia tātou whaatua tua i le tua. Amen. Pai maile e peu e sulma lua fai upo e lua se i o le tō. Pai mai. Pai maile fai upo e lua. Ma ia va ai atu i a Iesu o le na te taitaina ma le na te wha ato toa ina le wha ato toa. Te wha alongo mai a. Ma ia va ai atu i a Iesu o le na te taitaina ma le na te wha ato toa ina le wha ato toa. O le na ono sai i le sātau, na whaatau waa ia te ia le mā, ona o le oli sa tū i ona luma, ua nofo foi o ia i le i tū tau matau o le nofo a li i o le atua. Amen. Awa, ia o tou mafau i le na ono sai, i le wha tu i ese whapena i a te ia o e ang sala. Nei whaavai o tou loto ma o tou le lavatia. Amen. Yeah. Pamalia too. Something's wrong with the Facebook. I think somebody report our program or somebody tried to on Facebook. But our YouTube is still on, so we're good on YouTube. Thank you, Jesus. Amen. Biele tua. So longo winga. Anta tō mawhau le awala na ui e Iesu I lunga o sātau. E le whaingo fie. E le whaingo fie. A le ono sa'i o Iesu ke wiso. Ina ia whatau no mea uma na whina ngalo ai le atua. Lona tama. Ina ia tau no aisea. Ona o le manuia o roo I luma atu. E o whaila ia I tātou. A tātou ngā lurue ma whaire ngā luenga au auna I le atua. O a whainga tā o le ngā luenga. O a whainga tā e o mai o tātou o langa. Tātou ono sai, ma tātou whaatua tua I le atua, o loo I luma le manuia. Amen. O loo I luma le manu malo Iesu ke wiso. Amen. So awa nei o tātou whaatua tua I riti. Tātou wa ai ma toi tātou mata I le
I le awala na ui ai Iesu i le sa tau e leo se awala whaingofie. O se awala e whaingata. O se awala e maasiasi. O se awala e matanga e le fia ui ei seisi. Aia, sa ia ono sa i pea, ina ia tau nuu fola folanga o lona tama. O lea, ina ia mangalo o tātou wanga sala, ma ia totongi o tātou wanga sala. Amen. Ma ia tātou talia Iesu. O le ala le nā, e ta tau ai o na tātou ave o tātou wola i le tua, ma talia Iesu ke wiso e avea mo tātou walii mo tātou whaola. Ina ia tātou maua le manuia. O le a le manuia lea. O le ola e whaavavau. Amen. O ala whainga tā o lo tātou savalia i le aso ma le aso. O a foi matanga o le o langa o lo tātou savalia i nei aso. O a foi me misa ai ma talatala ai ma mui mui ai le aso ma le aso. O no sai. Amen. O no sai. Vi ia le tua. O pua ngā la ma whainga tāna. O lo o inuma le manuia o lea o le ola e whaavavau. Vi ia le tua. O le ala le nā. E te tau ai o na tātou whaatua tua i le tua. Talia Iesu a vea mo wali i mo whaola. Amen. Whaamaoni i lausa valinga. Whaamaoni i le tua. Ma tau i le tua. Amen. Ma whaasoa le leo Iesu ke wiso i le larolangi. Amen. E whaamanuia le atua i a te oe i lou onsai. Ma lou whaatua tua i le atua. Amen. We have to be like Jesus. Ia tātou a mio whaatasi ma Iesu ke wiso. Amen. O tātou o wha aka o le lalorangi. Tātou nei o ta ua o wha nau o ata lii ma whawhine o le atua o tātou o wha aka o le lalorangi. Ia vea tātou ma tangata e whaataitai ma whaatau singa mai ai le lalorangi ina ia lātou o mai. E talia Iesu. Amen. Ia aua nei tau solo mua ia i tātou tangata whaola inga. Ma tangata e tulia nganga. Amen. Ia aua nei a vea tātou tangata whaola ina ma tangata e tulia nganga. E tulia e sea nganga e mai leola au auna i le tua. Aua nei ti ngase a nganga ia te oele tangata whaola inga. Aua foi nei o tātou tau masui. Tātou o tangata whaola ina. Peti ngā. Pe leanga mai ia te oe ono sai. Ono sai pe oe. Amen. O Iesu e le tau masui. O Iesu e alofa. Amen. Pe tongi maa. Na fasia. Malingi le toto. Ai sa ia ono sai pea. So in order for us to be like Jesus, have faith in Jesus. Ono sai. Whaatua. Amen. Alofa.
Fai maile fata oto se fulu. Fata oto mta upo se fulu fa ipo e lua fitu. Se ia o le tolsu malua. Fai mai. O le matau i le alii e faa leva ai aso. A o tausanga o e a mi o leanga e faa e titiina ia. Amen. Longo winga. O lo tatou wola matau tatou tangata kewisiano. Tangata faa o laina. E whaingale e wha lewa i ngai o kako aso. Amen. A o e o lo o whai mai ma le tari tonu i le atua ma mao i le atua ma mao e whaingale e awe le ola mo le atua. Pe meia e wha i titi ino o tau aso. Hei po lusu malvalu. O le wha moe o e a mi o tonu. O le oli lea. A o le wha tua a o le wha tuanga o e a mioleanga. E hi u vale lea. Lusu maleiva. O le ala, o le alii, o le manosi lea i e ua sao o ala tau a mio. A o le malaia i e whai a mioleanga. Tolu sfulu, o le ua a mio tonu, e le whaanga e tia lava o ia e wha vavau. A o e a mio leanga. E le mau i la tou i le nu. Tolu matasi. O le ngutu o le a mio tonu. E fua mai ai le poto. A o le laulau whaiva wha fia o i wha pio. E va e se ina lea. O lau ngutu o le a mio tonu. Ua i loa e ia o mea maalie. A o ngutu o e a mio leanga. E wha pio o ia. E ka fia mawangi nguku E a mai lau nguku. Se kuro. E a mai au lau nguku. Ongi lau nguku mangi nguku e whalafola inga ile upo le atua. Ongi o se nguku ma lau nguku e sau ai upu le lei ina ia ola se anganga o se si tangata. Po ongi lau nguku e ki ngā ai loto tangata. Pe ongi lau ngutu e koe me kuli e se ia nganga mai le nganga alu ese maletua. Aua ne a vea lo ngutu mo lo ngutu e tuli e ia nganga. Amen. A ia a vea lo ngutu mo lo ngutu. Amen. E tu ina atu ai upu le lei. E tu ina atu ai le upu le atua i loto ma anganga o tangata. Ina ia manu malo mo le atua. Amen. Ua e talia Iesu. Did you receive Jesus? Amen. As we ready to celebrate the birth of Jesus Christ, ask yourself, as we ready to celebrate Jesus, is Jesus in my life? Do I believe in Jesus? Did I accept Jesus in my heart? Why am celebrating Jesus? Amen. O le fesili nā mo e. A o tātou sa uni atu fa manatu la whanau o Iesu ke wiso. Fesili fo i atu e. Ua ola Iesu i te tonu o uolanga. Ua autaria ea Iesu i te tonu o uolanga. Ua avea ea Iesu ma ua lii ma u whaola. I te tonu o loto. Amen. Ai se ale meo te whaamanatu i nai. Le asa whanau o Iesu ke wiso. Aere o ora Iesu i te tonu o uolanga. E le o te le o talia fo Iesu i te tonu o uolanga.
Ai se a wo sa uni atu e celebrate ma fa manatu la tfa na o Iesu. Ai o te le o ola mo Iesu. Ah, o le fesili na mo i tātou. O le haere mea tātou te whamanatu ai la sa whanau o Iesu ke riso. Aere o tātou, ere o tātou ta lia Iesu e avea mo tātou o lii mo tātou whaora. Why are we celebrate Jesus' birth? But we don't accept Jesus in our heart. We're not even accept Jesus to be our Savior and our Lord. So why? It don't make no sense. It don't make no sense. Because why are you celebrate Jesus' birth? But Jesus not even in your heart. Amen. E te tau o na tātou te lia Iesu e avea mo tātou o lii mo tātou whaola. Ia ora Iesu ke riso i te tonu o tātou o langa mo te tonu o tātou a inga. E awane o na o tātou o mai e wha manatu la swa nau o Iesu. Ma tātou fia fia. Aere o e hola Iesu i te tonu o tātou a inga, ma te tonu o tātou whanau, e le ngata i lea o te tonu o tātou loto mo o tātou anganga. Amen. Vi ia le tua. Whai mai. O uma fo e mal tātou. Ufa malosi ne fiafi. Whai mai le tātou tu swaita. Whai mai. Ioane mo mua whai upo sun malua. A o i lātou uma o e na talia o ia, ma whātua tua i lona suafa. Na ia a watu i ai o lea manuia, ia a vea i lātou, ma whānau o lea tua. So that means if you don't accept Jesus in your life, you're not the son and the daughter of God. Why? Because you're not accepting Jesus in your life. So if you want to become a son of God and a daughter of God, amen, accept the Jesus that you're about to celebrate his birthday in your heart. And let him carry you. Amen. Whatever burden that you have in your heart, give it to Jesus. Give it to Jesus. He will help you and he will show you the right way to live. And he will bless you. Ole tanto por kalama na ne fiafi. Amen. Ole haftai le tua ilona upu e uia ina ua whare tonu mali tātou Facebook. But haftai i le tua o le ola tātou YouTube. Amen. Ole upu o le tua alupea. Amen. Po le alta mwhai ti apolo e tau tā ofi. Ma whaanga inga tangata e tau mwhai e poloka por kalama i lunga le Facebook. E lofa Iesu ke viso i ate oe. Awane e ngalo. E lofa au whai wa whaanga ina i Iesu e lea tu o e le ti apolo oe e te sau e li poki le tātou por kalama. I whamanuia lea tua i ate oe. Amen. Whamanuia lea tua i ate oe. Ma ia lofa e whaamangalo e lea tua oe i lau mea leo whai. O lea. Ia. Awane tātou popole i ai. It's not you. O le ki apolo. Awa ke pole. Paule mea, te talo i le tua e wha mangalo oe. Ia, a o le tātou por kalama le nai le nea fiafi. Ia, ia wha manuia tele le tua. Ia, i le nea fiafi fi au manga luenga. Ia, ai le ngata i lea. Ia, ia wha manuia le
to aso le neiva aso o le nei aso la so foreile I fi au mga luenga ia ona tatou o lole I le weekend tatou te malo lo le leie ia ma tatou e ave le inga ma le whatai le tua ia I le aspa I o le tua le sa ia au le temi nei whaatai la o tau whaatasi mai lunga o tatou pokalama pa manui tele lava le tua ia te o tau talo I le tua ia maua pea le ola ma le malosi ale ngata I lea whaamanui atu le kewisi masi ma le tau sang fau ia whapena na tatou maua se kewisi masi fia ia ma se kewisi masi manu malo tatou sa uni e whaamanatu las whanau ma tatou fia le whanau e Iesu kewiso ma tatou vii ma ave whaftai I le tua ona lo na lofa mlo na ngalei ona lo na wina ina mai o lo na alo e pele to tasi o Iesu kewiso ile nei lalangi e ma liu I lunga sa tau ina ia ola oe ola ma whapena ona whaamangalo o tatou sala olea ia o le vi inga mawalunga na I le tua ia ile ne fiafi talo I le tua ia whapena na ngalua le nganga pa ia le tua I lo loto e ala I le upu sa tatou whaalongolongo I ne fiafi ina ia whaamala malama atili ia te oelo na fina ngalo ina ia whapena ona e talia Iesu e vea mawali I mau whaola olea God bless you amen ia o le tatou pokalama au ne ngalo tatou pokalama I le stonai amen o ni ngalo tatou pokalama I le stonai ia pe male sunga ia tala lei e se kia I lungo tatou pokalama se I tatou whaalongolongo po le ase mo li mau le sunga ia tala lei o whaisinga le wangat ia tatou wheloa I lungo tatou pokalama ia I le stonai pe o toi le ola ma le malosi ole ia venei taimi ia whātou whātua I tatou a inga wo mai masangi ale ngata I lea le pastor le tatou pokalama ia to fine ia fina ai fina ia pamanui tele lava le tua ia te oe pas fia loto ina ua tatou wheloa I le sa ia talo fo I le tua ia foa ia tupe ia te oe le to fine ia le malosi o le tino ale ngata I leo le ola olea manuia tele le nei po fina God bless you in the name of Jesus yeah amen ia o le tatou pokalama na I le fiafi ia manuia tele fofuanga o le nei vai tatou wheloa I le stonai ia pe o tua I le ola ma le malosi in the name of Jesus amen God